Mufaro mukuru kuva nememhuri yeZimbabwe pano pachivhitivhiti cheNews HD patinokupai nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino pana panyaya nyaya iri kupisa mastreets social media. Pana pari kunzi Zimbabwe's political scene is heating up as Vice President Constantino Chiwenga and the key military leaders reportedly issue a strong warning to President Emmerson Mnangagwa's family. The warning, which is shaken the corridors of power, highlights growing tension within the ruling elite. Reports indicating that the rift between Chiwenga's camp and Mnangagwa's inner circles has reached a critical stage. Nazo zomwe reZimbabwe tikutaura kuti makakatano ari pakati pevakuru ava haana kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe. Nazo zobata reZANU-PF kudhivhaita kwaraita kukuru kwekuti vanhu vazhinji vari kutadza kuziva kuti chii chiri kuitika, mhepo iri kufovhotera kupi. Vamwe vari kusapota kuti Emmerson Mnangagwa anofanira kusvika 2030 asi havana shuwa kuti zvinhu izvi zvinokwanisa kuitika. Vamwe ndo vari kusapota General Chiwenga. Naizvozvo military ine kutaura kwayakuitawo zvekare kwekuti isusu takatadza kuzvinzwisisa kana kuti vacho vari kutungamirira kana vari kunetsana vakatadza kuzvigadzirisa nemazvo vakatadza kutaurirana tichaona zvatisina kumbopfira takamboona. Naizvo muri Zimbabwe tikutendai rege tiende kuno kuliberation struggle kuchimurenga. Pamberi nokubatana, pamberi nokubatana, pamberi lokubambana, pamberi lokubambana, pamberi lokukhipha abantu bokuhamba eParliament, pamberi lokukhipha abantu bokuhamba eParliament, pamberi nokubvisa vapoteri muParliament, pamberi nokubvisa vapoteri muParliament. Sorry, nasi nauya ndauya nayo inau yekumaTebeleland. Ndinokumbira vanhu kumaTebeleland munditeererese zvakanyanyisa. Namhlanje udaba engize lalo ngelamaTebeleland. Bafowethu ndiyacela lindimamele isekahle. Bafowethu, i-liberation struggle ngeyomuntu wonke ozalelwe eZimbabwe, ulabazali bake baphuma eZimbabwe, ule history yonke yeZimbabwe. Siyacela lihambise lolu daba kubafowethu. Abafowethu bazwisise. I-liberation struggle is not a party. I-liberation struggle ngiyaba izizalwa zonke zeZimbabwe, wonke umuntu ule background yeZimbabwe yokuthi sikhiphe laba abantu bokuhamba abagcwele eParliament. Abantu bokuhamba babuye basicabanisa ishona leNdebele. Bafowethu, ngihlala ndikhuluma into le. Sicela lingene ku-liberation struggle lobunenge lwenu. Lingayali lisiba lo mqondo lo wakudala wokuthi hayi amashona asibulala. I think u-chairperson wakhuluma bafowethu ukuthi kwaqala kwabulawa amaNdebele eZambia lamanye amashona. Bebengafuni ukuthi lawa amanyasa lamabwidi lamabunga aphathe ilizwe, babulala eZambia. Kwangenwa eMozambique, yiko kade kugcwele amashona, baqeda wonke amashona wonke baqeda. Babuya eZimbabwe ilizwe sokuthiwa selikhululekile. Baqala ukubulala amaNdebele wonke. Because amaNdebele namashona kade beyinto eyi-1. Bebengafuni ukuthi ilizwe liphathwe labantu bokuhamba. Babaqeda bababulala. Manje sengibuya kini bafowethu. Singabhekisisa namhlanje imaTebeleland. Akula i-development even A1 yayenzwa lamanyasa lamabumba. Ungabhekisisa namhlanje abantu besindebele
bahlaliswa endaweni kumele kuhlale inyamazana, yikho bagcwele khona. Nangu kwathiwa sesiyathatha umhlaba, nyama endlovu is a fertile land. Bodethe ngale fertile land, mara kugcwele amanyasa lamabumbwa, yibo baphethe lo mhlaba. Bonke laba libathi ngabo Jonathan Moyo, bonke laba libathi bompofu wathi zonke lezi aso mandebele lawo. Umhlabathi wonke uthethwe lamabwidi lamanyasi. Masi sithi bafowethu asifakeni izimali siyolwisana lamanyasa lamabumbwa. Ngiyabona nje liyangena kancane lapha, alikhulumi nje. Bafowethu phakamani, bafowethu asibambaneni, ilizwe ngelethu sonke. Angazi abantu besikalanga ukuthi bakuphi, abakhulumi next. Angazi amathonga namhlanje akuphi, angazi amaXhosa asembembezi sebabiza amafengu, abakhulumi. Mara nayi induna yabo uNduweni ubelwela bona, wabaleka namhlanje ukuphi, uPhetsheya ebalekela la amanyasa lamabumbwa lamabwidi bafuna ukumbulala. Njongani bafowethu ndihlala ndikhuluma mina ukuthi abantu abaninzi besindebeleni lingayehluleka ukuthi sisebenzise le isikhathi lesi sokuthi sibambane sikhiphela abantu abaningi abasendebeleni, lizogcina lingasabuyeli elizweni. Because njongani namhlanje abantwana abaningi besindebeleni bangena la eSouth Africa, ala passport, ala birth, ala ID, ala lutho. Nga isikhathi sokuthi iSouth Africa izophela bafowethu, so ufuna ukubuyela ekhaya kuphethe futhi amanyasa lamabumba lamabwidi lawo, bazolijikisa back. Nga ujikiswa back ngapha uyagcotshwa, ngale ekhaya uyagcotshwa, uzofela e-refugee camp bafowethu. Lizohlala kuma-refugee camp, lize liyogugela lapho ema-refugee camp. Manje lesi isikhathi bafowethu sokuthi lani liphakame, ngenani ku-liberation struggle, hambisani lolu daba ebantwini basesindebele. Sifuna libe banengi kule group, sibambane siyolwa. Mara ngiyamangala sinzi nje sesivulile le i-channel, abantu abakhuluma isindebele balutshwane nje, balutshwane. Bakuphi abantu besindebeleni guys? Hambisani ludaba ebantwini, abantu bayazi iqiniso, abantu bangayazi bayazi iqiniso, sibe into eyi-one. Ngiyamangala la amajita bemthwakazi besithi kumele ilizwe lidivayidwe what nayi liberation struggle. Bakuphi labo lawo bafowethu? Wabengangeni labo basinikeza imbono, sibe into eyi-one, siphakame siyokhulula ilizwe. ISouth Africa sofika icetha lokuthi bafowethu bazosigqotha lathi, bazothi wonke umuntu akabuyele emakhaya. Uzofikela kuphi? Njengoba namhlanje liyabona yonke nje emathebheleni seyigcwele wona lawa amanyasa lamabumba lawo, libe lithi amashona. Sebegcwele yonke le ndawo, bagcwele. Thina siyabaleka elizweni, bona baye-occupy ilizwe. Lizothi liyabuyela emakhaya lithola kusela ndawo zokuhlala. So the earlier the better bafowethu. Zamani ukuthi lingene ku-liberation struggle lobunengelweni, sibambane sokhulula ilizwe. Lokhu kwakuthi sisahlala emazweni, sisaphuza amakofi, sisayenza kanjani bafowethu, into emnandi iyaphela. Lingayikhohlwa le into le, lingayikhohlwa le into le bafowethu. So asizameni ukubambana, asizameni ukutshela abafowethu bangazwisisiyo le liberation struggle.
liberation struggle ayisho yokuthi ngubani kumele aphathe ngubani kumele ayenze lokho, ngoyokuthi sihlanganise amakhanda sibe nomqondo oyi-1 sithathe ilizwe lethu back. Ngase silithathile ilizwe lethu back sesizobona ukuthi right amashona amangaki kumele angene kuparliament, amandebele mangaki kumele angene kuparliament, amathonga, amavenda, amaxhosa wonke abantu ilizwe lethu libe kahle. Njengoba liyabona ilizwe le-South Africa alila ukuthi nguzibani yonke imihlobo ikhona kuparliament. That's why libona i-South Africa okwamanje sese-stable, no matter kuyawalapha ngalapha asiyilizwe lihlangene because yonke imihlobo ikhona kuparliament. Elathi ilizwe liwisiwe lamanyasa lamabumba lamapwidi agcwele nje kuparliament bayaziyenzela. Liyavota nje lithi livotela ama-MP, ama-councillors, amanyasa lamabwidi ngayengena phakathi ayazithulela, bayahleka, baphuza ikofi, baphuza amashampeni, bathi hayi ziyanya lezinja lezi. So bafowethu asizameni ukuphakama bafowethu, ndiyacela